So one of the things that realize ያደረኩትኝና ህይወቴን drastically change ካደረጉት realizations መካከል ምንድነው አንዱ በህይወታችን ላይ የምንፈልገው ነገር whether relationship ሆነ success ስራ in whatever aspect of our life imagine የምናደርገው literally ከኛ level ሊያልፍ አይችልም ከኛ identity ሊያልፍ አይችልም ብዙዎቻችን we think life is random now ዝም ብለን እየኖርን የሚያጋጥሙ ነገሮች እየተጠበቀን የምንኖር አይነት ነገር አርገን ነው አሱ የምናረጋው ህይወትን ነው ግን in reality ህይወታችን looks like how we respond to life and how we respond to life is based on our identity ማንነታችንን ነው ህይወታችን reflect የሚያደርገው basically right I mean it's common sense good በቃ በጣም ህይወቴን ቼንጅ ካደረገ ነገር ቢኖር whatever I do in my life ሰራም ለስራ የሪሌሽንሺፖቼ ኳሊቲም ይሁን ከራሴ ጋር ያለኝ ሪሌሽንሺፕ my internal world and not everything in general cannot literally surpass me የከኔ ሌቭል ሊያልፍ አይችልም ከናንተ ያለፈ ከናንተ ሌቭል በላይ የሆነ አይነት ነገር በህይወታችሁ ላይ ነው so when you think about that ከናንተ ስል you know your skills your habits included ናቸው እዚህ ውስጥ for example professionally ካላችሁ skill set ካላችሁ habit ካላችሁ attitude ያለፈው opportunity ልታገኙ አትችሉም እንደው encounter ብታረጉ ራሱ እንደዛ አይነት opportunityዎችን capitalize ልታረጉበት አትችሉም because you're not at that level yet or you don't have the skill set or you don't have the habits to capitalize on those opportunities the same goes for our personal life relationship watchachile the more we understand ራሳችንን እና the more ለራሳችን respect ባለን ቁጥር the more ለራሳችን compassionate በሆን ቁጥር the more ለራሳችን less judgmental በሆነን ቁጥር we can also that extend that to other people ያ ማለት እኛ ጋር ያለን ነገር ለራሳችን ያለን ነገር ነው ለሌሎችም reflect የምናደርገው judge ስናደርግ you know in the same standards ነው ሌሎችንም ሰዎች judge የምናደርገውና whatever we do cannot surpass us and here realization is one of the reasons personal development እንዳምን ራሴን more understand ለማድረግ self awareness ለመጨመር እንደኔ ያሉኝ in general in life ያሉኝ skill setoች ለማሳደግ and curiosity and nurture እንዳረግ ትልቅ reason ከሚሆኑ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ይሄ because when you know everything you do in life is a reflection of you how you show up in life ምንም ብታረጉ የት ውስጥ ብትገቡ ምናምን የናንተ reflection so if we understand that I think that's enough motivation for us to work on ourselves because ህይወት randomly happen የሚያደርግ ነገር አይደለም it's all about how we respond to life and how we respond to life depends on who we are and who we are also includes the skills habits perspective that we have so እነሱ ነገሮች ላይ ደግሞ መስራት እንችላለን I don't know ምን እንዳወራው ግን whatever you do ከናንተ የሚያልፍ ነገር የለምና ሁሌም try to be a better person always focus on growth and you'll get a lot further in life I think እኔ ባለችኝ እንኳን ትንሽ life span እና ትንሽ experience I think ለህይወቴ more meaning እንዲሰጡኝ and in my personal development journey ደግሞ ራሴ ላይ more እንደሰራ ምክንያትም ከሚሆነኝና inspiration ከሆኑ ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው so hopefully you guys feel the same way so yeah that's it for today